Coba Ci kenyam bungut Ci po. Kenyam men po. Wih. Diketek-ketek kengken cara jet sampi kere pesutai. Kenyam itu servis tuh. A man without smelling of fish must not open shop. Apa artinya? Anda tidak bisa tersenyum, jangan buka toko. Lebih-lebih jani rago ngarang ngido dane dini pakadek pakenyum kaden ring sejeroning sastro mungu matangian hayu juga wang manas tapoan tanpa ribawo. Wayah. Tunjukkanlah senyummu dan sembunyikan kesedihanmu walaupun kamu tidak bersuka hati. Itu artinya pangkawang Ci. Mungkin je sebate mungkin je lacure yen rago berkumpul imbangilah dengan senyum. Smile is power, power is smile. Bahasa Inggris tuh. Tawang. Tangkalang kalau kamu sudah tersenyum berarti kamu orang sehat. 1 menit tersenyum 1 tahun mana mau umur? Kalau 2 menit 2 tahun mana mau umur? setengah hari. Kok bangli ya bong? Wah pungut Ci. Tadi Ditu omong menci bon bungut Ci tai kan. Bas mainan siap. Bon bungut Ci tai. Ayo dingang nama lu naik. Masalah cuma setatong ngain kaki sakit hati. Benapone? Masalah ngideh maku neng Ci. Beucing orang bungut tenyam. Man? Dadong Ci medem telekotoknya di balai dangin. Om. Kaki bubuk di balai daun. Abet. Gelur kaki ngideh maku jak dadong Ci. Dadonge. Dedek makoy deh. Saut dadong Ci. Men bodot cak mako main haleh ke balai dangi. Ketok kenyang dadong Ci kalau kaki ngalah dap. Aloh kal kenyang nas nih boy. Halo jak kenyang tuh. Jak kaplok ke tuang. Ungut Ci. Yo bong grepe kaki ke balai dangin nang Ci. Ngideh mako. Hujan balas lampu mati nak sing not apa. Ken mako kal ketuang. Ditu alen mu disong pabon. Balen. Alen. Begitu? Song pabon. Weh! Domisi song papuan. Domisi keto jorok tau. Lah ora kau geus na. Cing Ken. Duduk song papuan. Ayo nih, cenak nih kene jani. Yang penting Ci ngajak kaki, pengapian kaki Ci mudah-mudahan berumur panjang. Jani Ci ngaenang idodane pekedek pekenyum itu yadnya yang luar biasa. Nah. Jolo kene pangsapalan lan rago jani ngajagang seni budaya Bali. Ajak ngigal baris. Mau jalan jang sing kuat. Nanti tembak. Tangagam kene gitu. Ya soto. Nah, ini aku kiri. Ci itu kaki duren Ci jagal baris. Mungkin tinggal bang contoh. Sorry dap. Padengeng Ci. Tadi bungut pelampung tot nih. Ci baserem Ci urin ngadak kan. Yen bin.
Nah, Pak Dong, Pak. Baris. Lalasan sih, during Yong. Di muka, nih. Sorry keponakanku. Len yo man ngejak. Ayo. Igal apa tuh? Igal baris. Hah? Igal baris. Ija dong no igal baris nomplok nak. Igal baris mau tabrakan. Yang benedot lakar melestarikan seni dek ini carana. Mai malu. Oh nabi. Yene keledengan contoh jani contoh nih jelek nih. Kopi bang. Apa bang kopi? Yen bener melajah ngigal, apik melajah ngigal. Bang ada bekala budal kini dedane kenalit-alit teh. Contoh nih melah bang ngigal. Melajah ngigal naik. Baris. Mangken dumun. Jadi jak pelaksana sana ngencanang jelemok ini tidak. Bawa sing mampu menjalan lajang igal baris. Len kento jemaah enam. Kok kaki ni kena? Yang dan Perjalanan pengadung ngajak igal oleh gak bajin. Nya adung kenyal main. Terus baris terus. Nah jadi yang ale ya. Hah? Yang lunas. Dan ya urang mah gede. Bendan man bener bisa. Nah, Nggih. baik. Amat dayo polon ibone. Dan yang banyak Maksud ya sing kene busanci megedi. Yani yang kal ngalin kedo maksudnya. Kal ngalin yeh dek kedo maksudnya. Kajak bangke amat dayo polon ci. Pedan nah kumen. dan Kumen. Mau kemana keponakanku? Kali apa man sempat nyambung kancut. Polong ibu.
Ayo nage ngalen atuh. Aja maksudnya kan balas dendam. Usah ngawang ngalin, jadi yang pengman ngalin pok. Wah. Ayo, dulu satu. What? Awang monto-monto. Awak bebayun rutag. Awang bedek. Bedek tapi pasti. Nggih, pergina mengkirian mati ini kita. Nyala apa kita mengkira mati? Atuh enten ngapleng ring swargan. Udah ngapleng gitu. Kadang yang Wangen batu ake. Nih nak periksa nah. Ija mana metakona benona. Dijatuh boleh niki. Wih, pico. Biasa nggak pico. Cepi. Wah, nih pico di Pura Dalam, nih pico di Merajapati, nih pico di samping Tukade nih. Ada pejenengan celik sih. Ada tukar nganyo tuh sampah. Niki pico dijo niki ne las gedebong niki. Les kelor. Niki wau las gedebong. Hah? Ko gunanane tan gentan. Bangun ares. Oh. Matan ci dileleklek kan. Ne gunane angon ngubuh kucit. Oyongan 9 bulan tadi buadap. Oh ya nu hidup. Yang buat bukit. Tonen 9 bulan tadi hilang nih. Oh, Hilang kan? Mati. kaki ngubuh aja kucit 9 bulan hilang mese. Tadi hilang. Udah diceleng. Dong, saya percaya nih pico. Kan percaya dia. Saya percaya. Aduh, dia. Sekap saya percaya. Yo, jangan ngadean ke dokter lo percaya. Ubat sakit basang, ubat sakit gigi, ubat sakit bangkang. Atas kan percaya. Sing kan tuh obat sakit basang sing WC. Cocok. Saya percaya. Dan percaya. Terbukti. Atas kan. Nah, kau mau bukti? Nah, kan percaya. Jatuh semat. Dan percaya. Jatuh semat. Dan percaya. Tidak ada pengangko-angko ya. Dan percaya. Angko. Oyong dap. Kemudian bangkean ngedir busan. Nangingken bangkean yang orang sing percaya bangkean ngedir. Bungkungnya mirip ngori itu. Bah jadi percaya. Nggih. Niko wau las dadap niki las aduh. Las aduh. Adi cuma nepuk las aduh. Niki las aduh. Aduh. Oh, tuh madan las aduh. Sehingga bungut si maduh. Ajo tuh magenap angin tuh ibi tain cicing ne kering orang tuh batu ake. Mudoh gumi ajan. Tuh cuma ada batu gulet kan tuh juangmu. Oh kenal, angon dasar rumah. Ajo. Hei, Oke bos. Ayo. kaki jatuh bos. Gila megang sarang tina kuang daya ne polona. Mai dini, kemudian nyurucut kamu. Ada yang mereka. Dingah na Agustin Cina. Ne unuk bungkongnya boliu ada ben dipuri liu bak ada. Unuk sugeh subuh sugeh. Yang si dagang apa dan ini? Batu ake. Yang si dagang batu ake ben liun kene ada. Sing orang gitu dipuri pak ada. Itu nak mendagang tuh sebayang lah. Aduh, anggap kan ngomongi ngajak sang yang pitaro tuh. Dewa yang pitaro. Apa aja kena yang ngomong ya kan pangsen di kedituan nih yang nanti mata tagihan. Nih. Kene, ian unuk suge subuh suge.
Brano liung lah. Di Jawa ada nak nyaengan Riki pemakasnya ring pulang kayeng. Tuh. Kalau ada besik sebatan. Napi? Sebatan ini sing karuan pengilangan ya. Suge Brano liung lah. Ampun. Pendamping rabi sing lah. Ya. Tuh. Punapi, Coba pikir. Di Joyo kan harus wentan pendamping hidup nih gitu. Dumun kadang manu entan atau Brano duwe ini mereka mikirin. Oh, di negara subuh menjanji ngajak Ibu Agung telah. Raja Brano subuh liu, aku angai abdi ayu rara sati. Mangken Punapi pemargi janji ya. Perdewan itu. Bidan gua cerai Betawa nak jegeng. Ih, mangken terus rara. Jani sina subuh baca. Pasti. Mek mumi. Ren. Ayo berangkat, ayo.